Mothweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo PlatinumNorthWestTv tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Moporesidente Ramaphosa o rotloetsa maAforika Borwa go nna karolo ya puisano ya bosetšhaba. Mo go tsa mono Porofenseng, Sepodisi se itsisitse go tlhokafala ga Captain Mpho Manyoba. Moporesidente Ramaphosa o ikuetse go maAforika Borwa otlhe go tsenela thulaganyo ya puisano ya bosetšhaba. Ramaphosa o na bua le batla kopanong go tswa kwa dikarolong tse di farologaneng le baagi go ralala naga ba ba neng ba le teng kwa kopanong ya bosetšhaba kwa UNISA kwa Pretoria. Seno ke go latela go se nne teng ga DA ga mmogo le go ikgogela morago ga mekgatlho e le mmalwa ya bogologolo segolobogolo go se nne teng ga moporesidente wa maloba Thabo Mbeki yo bonwang jaaka motlhami wa mogopolo wa National Dialogue. All of us seated here must see ourselves as being truly honored that today we get to sit here and we are launching a process that will involve conversations of millions of people, 10 million people. But in the end, I see this conversation going way beyond the 10 million people who might participate. It will encompass many more millions of people in our country. This is truly a historic moment. Across the length and the breadth of South Africa, people will and must meet to talk of what worries them, what gives them hope, and how they think their lives and our country can be better. We all agree that our country is not where it ought to be. We all agree that there are many things that are broken in our country. Getting together, talking to each other, we should be able to find solutions on how we can put many of the things that are broken in our country together. This initiative is about what all South Africans must do together to make our lives and our country better. It is also about getting leaders to be able to realize what worries South Africans and how leaders themselves can be engaged in understanding the lives of South Africans and be accountable. And to look, yes, as my sisters were saying here, to look behind and see whether there are still people who are following them. Through this process, we want our people to meet in homes and community halls. We want them to meet in churches, in synagogues, in mosques and temples. Our people must meet in schools and lecture halls, in boardrooms and on the shop floor, on the pathways of our villages and the streets of our townships and our cities. We will meet online. We will be tech-savvy, as many South Africans are already tech-savvy, I found out during COVID. Ba ditirelo tsa Sepodisi mono Northwest gompieno ba itsisitse go tlhokafala ga sebueledi sa Sepodisi Captain Mpho Manyoba. Go ya ka Brigadier Sabata Mokgwabone, Captain Manyoba o tlhokafetse ka ura ya bolesome le bongwe mo mosong ka Lamatlhatso. Mo go tse dingwe tsa mono Porofenseng, Sepodisi kwa Rustenburg se kopa thuso ya setšhaba go batla monna wa dingwaga tse 50 wa kwa Grondal. Sebueledi sa Sepodisi mono Northwest Colonel Adel Maybeck a re tshedisitswe Johannes Tumane o bonwe la bofelo ka letsatsi la ntlha la Mopitlwe. According to information received, he was last seen on Saturday, the 1st of March of this year, 2025. Extensive investigations were done and a search was conducted in the Kroondal area without positive results. At the time of his disappearance, he was wearing a blue and white overall with reflective orange stripes. He's dark in complexion with black eyes, a slender built body, a moustache, goatee beard, and black hair that was brushed backwards.
Anyone with information regarding his whereabouts can contact the investigating officer, who is Sergeant Amukalani Mashimbai, on cell phone number 082 772 9226. I repeat, 082 772 9226. You can also contact your local police station or Crime Stop on 08600 10111. Anonymous tip-offs can also be communicated via the MySaps app from your smartphone. Extortion-related incidents can be reported on the extortion hotline on 0800 911 011. Tla re tsene mo go tse dingwe tsa bosetšhaba. Thulaganyo ya ditherisano ya Mayibuye e neng e eteletswe pele ke Floyd Shivambu e weditse karolo ya yone ya bofelo ya kwa KwaZulu-Natal. Mokwaledi-kakaretso wa pele wa Mkhonto Wesizwe le motlatsa moporesidente wa pele wa Economic Freedom Fighters mmogo le batho ba bangwe ba ba itsegeng mo dipolotiking go akaretsa Hlumelo Biko ba ntse ba kopa dikakanyo go rela naga gore a ba simolole lekoko le lešwa la dipolotiki. Shivambu o kopane le go buisana le baeteledipele ba baagi mmogo le magosi kwa KZN. Re di wetsa fa tsa bosetšhaba mme re tsena mo go tsa boditšhabatšhaba. Mapodisi kwa Israele a tshwere batho ba le 32 go latela ditshupetso gore la naga. Boididi jwa baagi ba kopa tumalano tebang le go gololwa ga batho ba ba thupilweng ka dikgoka kwa Gaza. Badira-ditshupetso ba ne ba kokwana kwa ntlegantle ga magae a borradipolotiki kwa dikagong tsa sesole le mo ditseleng tse dikgolo ba tshuba molelo o neng wa khurumetsa ditsela ka mosi. Ditshupetso tse di tshegediwang ke makokokganetso di lopilwe ke bao malapa a bona a thupilweng ka dikgoka. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Katlholo ya sešweng ya kgotlatshekelo-kgolo e supa gore ditheo le ditlamo tsa dinaga tse di kwa ntle di santse di ka lebana le ditlamorago mo Aforika Borwa le fa ditiro tsa tsone di sa laolwe ke molao wa naga. Tlhagiso eno e gateletswe ke Mpho Manyoba yo e leng modiri mmogo wa Adams and Adams mme a tlhomile mogopolo thata mo dikganyeng tsa molao wa insurance le wa tsa madi. Manyoba a re kgetsi eno ke tiragalo e botlhokwa thata mo FSCA le gore melao ya Aforika Borwa e dira jang mo badiragatsing ba dinaga tse di kwa ntle. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Kgetsi ya tsietso kgatlhanong le moporesidente wa SAFA Danny Jordan, mookamedi wa matlole Groenie Hluyo le rrakgwebo Trevor Neethling e buseditswe morago go fitlha fa lwetsi a le malatsi a le 12. Go diega go begilweng kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Palm Ridge go bakwa ke go tlhoka modiri kwa kantorong ya mokaedi wa botšhotšhisi wa Johannesburg. Balatofadiwa ba ba tshwereng ka Ngwanatsele wa 2024 ba lebane le ditatofatso tsa tsietso ka ntlha ya go dirisa madi a SAFA ka tsela e sa siamang. Sebueledi sa bothati jwa botšhotšhisi jwa Gauteng ke Phindi Njonontwana. Some of the delays in the matter are occasioned by various reasons. They cannot only be attributed to the NPA alone. The accused before court, Mr. Jordan, has 3 civil matters that are yet to be entertained by the High Court, the court that they approached. One of them is the review of the 342A application he brought before court for the court to strike the matter of the roll, which this court dismissed, so he has taken that on review. It was impossible for us to preempt the suspension of the Director of Public Prosecutions, Advocate Chauke. Hence, that decision is not yet finalized. So the Minister has now appointed an acting Director of Public Prosecutions who will resume their duties on the 1st of September. Metshameko e meraro ya letsatsi le le lengwe ya Aforika Borwa kgatlhanong le Australia e tla simolola kwa Kzeli Stadium kwa Cairns ka moso mme metshameko e latelang e tla tshwarelwa kwa Barrier Reef Oval ka Labotlhano le Latshipi. Motshameki yo nang le maitemogelo Keshav Maharaj o sa tswa go tsenngwa mo setlhopheng mo ODI. O na le tsholofelo ya go bona maemo mo sejaneng sa lefatshe sa T20 ngwaga o tlang.
Tla jaanong re diwetse ka tseo di tlhomileng kwa setlhoeng. Moporesidente Ramaphosa o rotloetsa maAforika Borwa go nna karolo ya puisano ya bosetšhaba. Mo go tsa mono Porofenseng, Sepodisi se itsisitse go tlhokafala ga Captain Mpho Manyoba. Re diwetse fa mo gaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Keotshepile Mokate mo Thweso sala sentle.